Здравствуйте, продолжаем читать «Богатый папа, бедный папа». Саламатсыздарбы? Бай ата, кедей ата китебин окунулан таус. Оба вовремя платили по счетам, но один делал это в первую очередь, а другой в последнюю. Один считал, что о нем всегда позаботится компания или государство. Он всегда интересовался повышением заработной платы, пенсионными фондами, медицинскими льготами, больничными отпусками и тому подобными вещами. Он не скрывал своего восхищения тем, что два его дяди после 20-летней службы в армии вышли в отставку со всеми пожизненными льготами. Ему очень нравилось, что армия дает своим отставникам медицинские льготы и скидки в специальных магазинах. Он был в восторге от университетской системы бессрочных контрактов. Иногда казалось, что для него пожизненное трудоустройство и льготы важнее, чем сама работа. Он часто говорил: «Я, не жалея сил, работаю на государство. Я заслуживаю эти льготы». Ушул жергече которобуз эми. Оба вовремя платили по счетам. Оба вовремя уағында. Оба ата вовремя платили по счетам. Уағында қарыздарын төлөчү. То есть платили по счетам деген, счета деген счеттар, біз мисал үшін ресторанда счет дейбіз ғой, мисал үшін счет беріп қойсыңар. Же бір башка светке, коммуналдық бір қандай счеттар. Негізі эле кайсы бір кызматка же продуктка төлөш керек болса, ошолор баары по счетам, да, платили по счетам. Но один делал это в первую очередь. Бирок бирөөсү биринчи орунда аны биринчи иретте кылчу экен. В первую очередь. Бул жерде кайра эле баягы в первую деп окубайбыз, себеби п эмне болуп атат? Глухой болуп атат, ошондуктан в ф болуп калып атат. В первую деп кошуп окуйбуз, в первую очередь, а другой в последнюю. Бул жерде дагы кошуп окуп атабыз. В последнюю. Бирөөсү биринчи иретте жасачу экен аны, то есть карыздарын төлөп, а экинчиси акырында, аягында. Эң акыркы нерсе болчу экен да аны. Один считал, что о нем всегда позаботится компания или государство. Бирөөсү ойлочу экен, один считал. Эмне деп ойлочу экен? Мындай которгондо ушинтип которобуз, аркадан которобуз да, орусчадан кыргызчага. Мен аны видеолордо дайыма айтып келем. Бирөөсү деп айтабыз. Бирөөсү ал жөнүндө компания же өлкө карайт деп ойлочу экен. Эмне деп? Ошол деп деген что дегенди, деп дегенди деп билсек болот да. Один считал, что о нем всегда позаботится компания или государство. Государство деген өлкө. Компания, бул компания, позаботится. Но биринчи о а болуп атат, себеби экинчи о басым түшүп атат. Ошондуктан позаботиться. Заботиться деген артынан кароо, да. Мындай көңүл буруп кароо. Демек, бирөөсү ойлочу экен, аны компания же өлкө аны дайым карайт депчи. Всегда. Ф деп окуйбуз, себеби с эмне болуп атат? Глухой болуп атат. Он всегда интересовался повышением заработной платы. Ал дайым айлыктын көтөрүлүшүнө кызыктар болгон экен. Интересовался повышением заработной платы. Пенсионными фондами, пенсиондук фонддор менен, медицинскими льготами, медициналык арзандатуулар менен, льготами деген жеңилдетүүлөр. Льгота деген түшүнөбүз, больничными
больничными деген ушул ооруп калсаңар бир өлкөгө кызмат кылсаңар же бир мамлекеттик жумушта иштесеңер же бир компанияда иштесеңер, ооруп калсаңар, алар эмне кылат? Силерге акча төлөп берет. Ошону биз больничные дейбиз, отпусками и тому подобными вещами. Отпусктар менен жана ушу сыяктуу, тому подобными, ушуларга окшош, подобными деген ошого окшош, бир нерсеге окшош, вещами, нерселер менен. Демек ушундай арзандатуулар, бир жеңилдетүүлөр, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кечке ойлочу экен да, мамлекет же компания камсыз кыла ала турган мүмкүнчүлүктөрдү. Он не скрывал своего восхищения тем, что два его дяди после 20-летней службы в армии вышли в отставку со всеми пожизненными льготами. Он не скрывал своего восхищения тем, ал өзүнүн аябай мындай жакшы маанайда экенин бекитпейт эле дейт да. Эмне боюнча жакшы маанай? Эмне себептен жакшы маанай? Анын эки таекеси армияда 20 жыл кызмат кылгандан кийин отставкага бүт өмүр бою түбөлүккө берилген льготалар менен чыккандыгына аябай кубанганын бекитпейт деп айтат деген ой болуп атат ушул сүйлөмдө. Ушул сүйлөм негизи татаал сүйлөм деп эсептелет. Ушундай стилистика. Он не скрывал своего восхищения тем деген биз сөзмө-сөз мынтип отурабыз. Ал өзүнүн аябай кубанганын бекиткен жок депчи, мындай бекитүүгө аракет кылган жок десек болот. Же мааниси менен которсок, мынтип эле айтсак болот да. Ал ушундай мындай аябай сүйүнүп неме кылганын эч бекитпей эле ушундай, наоборот, сүйүндү десек болот да. Анын эки таекеси ушундай 20 жыл кызмат кылып армияда отставкага бүт ар кандай бир льготалар менен чыгыптыр да. Мисалы үчүн коомдук транспортко льгота болушу мүмкүн, дагы бир нерсе, кандайдыр бир льготалар. Ему очень нравилось, что армия дает своим отставникам медицинские льготы и скидки в специальных магазинах. Аябай жакчу эле. Нравилось. Ему очень нравилось, что армия, мне нравилось, армиянын өзүнүн отставниктерине медициналык льготаларды жана арзандатууларды, жана өзгөчө магазиндерде, дүкөндөрдө арзандатууларды бергени үчүн, да. Эмне ошол жакчу экен да. Он был в восторге от университетской системы бессрочных контрактов. Он был в восторге. Ал аябай мындай кубанычта болгон экен. Эмнеден? Ушул университеттеги мөөнөтсүз контракттардын системаларына, то есть системасына бирөө эле экен да. От университетской системы бессрочных контрактов. Мисалы үчүн эми ошол мамлекеттик кызматта иштегендер үчүн балким университетке бара турган болсо, мөөнөтсүз контракт түзүп берет экен да. Мисалы үчүн өмүр бою төлөй бересиң дегендей, балким, билбейм. Кыскасы бул жерде ой баякы бекер тамак же бир кандайдыр бир ушундай арзандатуулар жөнүндө ой болуп атат да. Иногда казалось, что для него пожизненное трудоустройство и льготы важнее, чем сама работа. Он часто говорил: я, не жалея сил, работаю на государство, и я заслуживаю эти льготы. Иногда казалось, кээ бир учурларда ушундай сезилчү, казалось, бир нерсе сезилчү, так ошондой эмес, бирок ушундай сезилчү деген ойду берет да. Иногда, кээ бир учурларда. Иногда казалось, что для него пожизненное трудоустройство и льготы важнее, чем сама работа. Ошол кээ бир учурларда ага түбөлүккө өмүр бою жумушта иштөө жана льготалар
жумуштун өзүнөн маанилүүрөөк болуп сезилет эле. Он часто говорил, ал көп айтып калчу. Я не жалея сил работаю на государство. Мен өзүм күчүм аябай мамлекетке иштеп жатам. Я заслуживаю эти льготы. Жана мен бул льготаларга акым бар. То есть заслуживаю деген мындай, ушул льготаларды алууга татыктуумун деген ойдо экенин түшүнсөк болот да. Другой верил в полную финансовую самостоятельность. Он был против менталитета льготников, который делает людей слабыми и бедными. Он утверждал, что человеку необходима финансовая компетентность. Другой верил в полную финансовую самостоятельность. А башкасы болсо, толук финансылык өз алдынча болууга ишенчүкен да. Он был против менталитета льготников. Да? Льготник же дайыма бир арзандатуулар, же бир жеңилдетүүлөргө татыктуу болгон адамдардын менталитетине каршы экен эле да, дайым. Который делает людей слабыми и бедными. Ушул менталитет адамдарды аябай кедей жана алсыз кылат экен да. Он утверждал, что человеку необходима финансовая компетентность. Ал айтчыкен, адамга финансылык билим, компетенттүүлүк. Компетентность деген ошол бир чөйрөнү түшүнө билүү. Ошо финансылык компетенттүүлүк адамга аябай керек экен, необходимо. Ансыз болбойт экенин дайым айтчыкен да. Один отец с трудом мог накопить несколько долларов, другой постоянно инвестировал свои деньги. Первый научил меня писать внушительное резюме, чтобы я мог найти хорошую работу. Второй показал мне, как создавать эффективные бизнес и финансовые планы, чтобы я мог создавать рабочие места для других. Воздействие двух авторитетных отцов позволило мне увидеть, как образ мышления влияет на жизнь человека. Я заметил, что мысли человека действительно формируют его жизнь. Один отец с трудом мог накопить несколько долларов. Бир атам аябай мээнет менен бир аз долларларды топтой алчу. Накопить деген мындай топтоо. Несколько 5-6. С трудом, мээнет менен. Другой постоянно инвестировал свои деньги. Экинчиси болсо дайыма өзүнүн акчасын эмне кылчу, бир жака салчу, инвестиция кылчу. Первый научил меня писать внушительное резюме, чтобы я мог найти хорошую работу. Биринчиси научил меня писать. Эмне кылды? Научил, үйрөттү мени жазууну, писать. Внушительное резюме. Аябай мындай ишендирүүчү, олуттуу, внушительное, внушать деген мындай, ушундай экен да деген мындай бир ой калтыратырган резюме жазганды үйрөттү, чтобы я мог найти хорошую работу. Мен жакшы жумуш табуу үчүн, чтобы, да, я мог эмне кыла алуу үчүн, найти эмне үчүн, табуу хорошую работу, жакшы жумуш. Второй показал мне, экинчиси көрсөттү мага, как создавать эффективные бизнес и финансовые планы. Эффективдүү бизнес жана финансылык пландарды куруу, жаратуу, создавать деген жаратууну көрсөтүп берген. Чтобы я мог создавать рабочие места для других. Мен башкаларга жумуш орундарын жаратуу үчүн. Ошону көрсөтүп да, финансылык пландарды кантип жаратуу экен.
Воздействие двух авторитетных отцов позволило мне увидеть, как образ мышления влияет на жизнь человека. Эки авторитеттүү аталардын мага немеси, эки авторитеттүү аталардын мага болгон мындай таасири, воздействие, позволило мне увидеть. Мага көзүмдү ачты. Ушинтип айтсак болот, мааниси менен которгондо менин көзүм ачты. Позволило мне увидеть же мага көрүүгө уруксат берди. Позволило деген уруксат берүү, увидеть көрүүгө. Как образ мышления влияет на жизнь человека? Адамдын жашоосуна ой жүгүртүү стили, ой жүгүртүү формасы же образы, мындай образ деген бир нерсенин түрү, ой жүгүртүүнүн түрү адамдын жашоосуна кандай таасир эткенин мага көрсөтө алды деп атат да. Я заметил, что мысли человека действительно формируют его жизнь. Мен байкадым, я заметил. Адамдын ойлору чын эле анын жашоосун түзөт экен да. Анын жашоосун формалайт экен да. Түзөт экен анын жашоосун. Например, мой бедный папа всегда говорил. Мисал үчүн менин кедей атам дайыма айтчу. Я никогда не буду богатым. И это пророчество сбылось. Мисал үчүн менин кедей атам дайыма айтчу экен. Мен эч качан бай болбойм. Жана ушул айткан нерсеси болуп калды. Чын эле ошондой болду. Пророчество деген мындай кандайдыр бир алдын ала айтылган нерсе да. То есть и это пророчество, ушул алдын ала айтылган нерсе сбылось. Болуп калды. Мой богатый папа, напротив, всегда считал себя богатым. А менин бай атам, тескерисинче, напротив, всегда считал себя богатым. Өзүнүн дайым бай эсептечү. Он говорил, я богатый человек, а богатые так не поступают. Мен бай адаммын, а бай адамдар андай кадамга барышпайт. Так не поступают. Деген поступать деген уж кандайдыр бир кадамга баруу. Даже после полного банкротства в результате крупной финансовой неудачи он продолжал называть себя богатым. Жада калса даже после полного банкротства в результате крупной финансовой неудачи аябай чоң, эбегейсиз чоң финансылык мындай немеден кийин, неудача деген ушундай болбой, жол жүрүшпөй калгандык десек болот да. Ушунун натыйжасында чоң финансылык жол жүрүшпөстүктүн натыйжасында ошонун натыйжасындагы толук банкротчулуктан кийин дагы жада калса, ал өзүнү баймын деп айтканды улантчу экен. Ушундай сүйлөм экен чоң. Он объяснял это так. Ал аны мынтип түшүндүрчү экен. Есть разница между бедностью и банкротством. Кедейлик жана банкроттун ортосунда эмне бар? Между деген ортосунда айырмачылык бар. Банкротство – временное состояние, а бедность – постоянная. Банкротство, то есть банкротчулук, бул убактылуу абал, а кедейлик, а бедность – дайым, постоянный, дайым абал. Деп айтчу экен да. Ушул жерде токтотобуз, улантабыз кийинки видеодо. Бул жерге чейин мен өзүмдүн түшүнүгүм, мен азыр силерге окуп, мен дагы бир нерсени түшүндүм. Ой жүгүртүү аябай маанилүү экен да. Жүрөгүңүздөгү каалоолор менен жана сизге керектүү нерселердин айырмасы бар. Мисал үчүн сиздин жашооңузда сизге керектүү жана кандайдыр бир нерселерди мисал үчүн
колуңузда бир акчаңыз бар, анан аны биз жака сиз сала аласыз. Биз жака бир нерсени өнүктүрүүгө салым кыла аласыз же кандайдыр бир жүрөгүңүздөгү каалоолоруңузду орун алдыра аласыз да. Ошол мен ошентип түшүндүм өзүм үчүн. Мисалы үчүн бир нерсе алгың келет, дагы бир нерсе кылгың келет. Бирок анын ордунда сага бир нерсе кылыш керек. Башка көбүрөөк пайда алып келе турган нерсе. Келечекте бир аз көбүрөөк күтөсүң, бирок натыйжада сага көбүрөөк пайда алып келе турган нерселер болуп калышы мүмкүн. Демек, мен бай болом. Мен негизи баймын деген ой жүгүртүү дагы бул жакшы экен да. Негизи эле ушул негативдүү ой жүгүртүү бул жакшы эмес. Дайым позитивдүү ойлонуш керек. Баары жакшы, менде баары жакшы деген ойдо болуш керек да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Пикир калтырсаңыз болот. Биздин каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Кийинки видеодо көрүшөбүз.